Masahato mo marhiti aka hamamalo ni parsahiton tonga-tonga ni aka keluarga. So ni Tuhan nang diina nami, no niya hutagaw inang boros manukali Tuhan, natotong dopi Tuhan dalam pemulihan di aka parsahiton, dalam berencana Tuhan na sida mabuan ina nami itu marubat tu malaka. Saya siroham Tuhan na patulusong mo di tonga-tonga di keluarga mamasuk-masuk aka rencana sida na yang berangkat asa totong matuhan ho totong na madongay na sida ahape rencana ni keluarga asa totong matuhan hama malum ni parsahiton nanayang si jalon na sida marhite huas pakubasyon di tonga-tonga ni Huriam suang-suang ni nang aka diwek nang hami pe Tuhan di aka parhaladom terluwo bi Tuhan di wek sada Tuhan lehon Tuhan haipason asa totong Tuhan di bagasan hatubuon dohot las niroha hamil Tuhan makubasi dia ka ulaw nami Tuhan di tonga-tonga ni Huriam nang diwek song ni bagasan tikot tong dubono nami todo pamo tunaposom inang sintua boru pasaribo say sahapo matuhan ahay pason tu pamatang asa tumibo Tuhan malum parsahiton asa bui mana tong Tuhan makubasi Huriam nang di tonga-tonga ni wek mulati matuhan dia ka acara nami nong dihalojahon ni aka panitian nami le Tuhan nunga dengan Tuhan mardala di bagasan las ni roha doho dame di asian hoy dengan Tuhan sudi marulpulop roha nang to dinami memuji pasanga pongguarmu nang saluhna Tuhan aka liturgi na totong Tuhan nong dihajon-joko kami di bagasan borngi Tuhan tonga-tonga di padalanan di nguru nami nang keluarga nami asiroham ale Tuhan Yesus Kristus pasiko matuhan ulaw namion anon di bagasan dami doho las ni roha asa marlas ni roha hami Tuhan mulak sa tonga-tonga di bagas doromon tu bagas nami ganu barsada-sada dongani hami ale Tuhan padaw hami sian aka parmarani perdagingon nang partodion Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami uboto hami ale Tuhan jolma perdosa do hami mardopon ho mardopon dongan nami jolma terlumubi Tuhan mardopon akayan akon nami jojo do hami Tuhan berdosa alani Tuhan marpamuati maho asa totong hami ale Tuhan dohot majalo pasu-pasu doho panian di harajamu marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami tuho amin. Marende hita sian buku ende nomor 40 ayat sada do tolu huhut papungu pelean. Dehon ayat namangihut los jong-jong mahita.
Tatangyak kom mapiliata. Asaw libasa na malitus. Upasahat hay masiyan nelihomi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti asahu parhasyak kami pilinon. Pati bulhon harajomu. Dito nga tonga ni huriam do di portibyon. Buhay marohanay marhiti-hiti toldim. Asalam hutanda hami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok moliati tuho.